Veliko na svoje storije vidim, da objavljaš tudi precej, ne samo, ker brand Ashy Wolfie je v bistvu nekak sinonim s tabo kot osebo, ne? Ja. Kot tvoja real life oseba, karkoli je pač tvoje ime. Don't In mix vidim, it. da ne živiš samo v brandu, jaz sem Ashy Wolfie, imam svoj svet, živim tukaj in vam predstavljam svoj svet, ampak veliko mešaš tudi s svojim everyday lifeom, svojim vsakodnevnim življenjem. Ne? To je ta razlika, ne, ko je bila Pointless mu pri nas, ne, pa tako, Pointless mu je ustvarila svoj svet in ona ima prav karakter za Mugu. Mugu živi v svojem svetu, medtem ko se mi zdi, da Ashy Wolfie je nekako že sinonim s tabo kot osebo, veliko deliš iz svojega realnega sveta. Mogoče lahko opišeš v bistvu to, zakaj si se odločila v bistvu, da boš zbrisala to distinkcijo med svojim brandom pa med sabo, kot osebo, in kako v bistvu zgleda tvoje vsakdanje življenje, kako kot ustvarjalec, če mi lahko malo opišeš svoj dan. Zdaj tako, kot sem rekla prej, ker gacha stuff are copyrighted. In sem pa tak, če hočem imeti svoj branding, prodajati kakšne svoje zadevice, risbe, I gotta make original character. In čeprav tisti zadnji karakter, ko sem ga imela, it was dear to me, zato sem naredila inspired by that character, new character. Z vsemi, kaj bi jaz hotela imeti, pa recimo in real life I can't. Recimo, isto z risanjem. Ma short, kind of puffy hair, ker jih rada riša in se mi zdi puno cute zgleda to. It's cute. It looks adorable. Yes, it and I like does. to draw it, so. Pa sem pa bila tak, okay, oversized sleeves, I love it. To imam že oversized hoodies, mam ful rada, tako da it looks adorable, gotta use that. In pa little revealing clothes, zato ker I kinda like it. Vem, da nekaj kaj doma ne bi morala nositi. Sigurno ne. Tako mama piše v sobo. Mislim, da prej Ada prije soba je tak. What are you doing? Sorry. You're good. Tako da sem naredila character inspired by my liking. Zato kaj meni všeč, pa in real life mogoče nimam taka. And also, of course, full fierce and tail, because I wanna be a neko girl. Kara. Upaš, da bomo nekoč prišli v fazo AR-a, kjer bomo si lahko dodajali virtualne obleke, virtualne pripomočke. Ti govoriš, veš, da bo to, si imeli Apple očala, boš videl tam. Bomo imeli augmented reality. Magic Arbor je. You'll go in the city and there'll be someone naked walking around. Samo res. In Ashy Wolfie in njeni soimenjaki bojo ustvarjalci teh oblek, ko si predstavljaš svet čez 20 let, ko bojo izdelovali virtualne obleke. Sem že razmišljala, da bi si naredila cosplay od mojega original charactera, da bi lahko na konvencijah hodila in bila actually dressed as my own character. Ali da bi nekoga dala, da mi naredi, ali pa da si sama probam, ampak znam šivati, ampak still ni tisto there. Nisem še zašla all the way, da bom za neko oblačilo šila. Prej sem kakaj plišaka naredila, pa se šila. Pa hočeš biti perfektna, ker je tvoj karakter, hočeš biti isto res. It's gotta be perfect. Exactly. In tudi zato, tudi, ko sem vsi naredila, končno šel je skozi dve fazi. Pač prvo je drugače izgledal, kot je danes izgledal. Imel je drugi outfit. In sem pol, ker mi je toti outfit bil tak, it's a little bit awkward, ker je bil tudi prvi VTuber model, ko sem ga v celoti naredila. Ampak nisem animirala. In sem pa bila, ok, ker drugi outfit, ker mi ta ni tako všeč in sem nekaj drugega probavala in je tak je, zakaj je. In zakaj nisem dala dobenega backstorya za moj vsi, sem bila tak, ker previous characters that I had so bili tak, ok, they were a little bit resembling me, vedno so bili skoraj da isto zgled tako jaz kot in real life, sem pač z dodanimi uhami pa rapom. In sem bila tak, ok, she's me. Ne bo nekega razlike imela ali pa nekih huge backstory, bo imela my personality, moče malo bolj bubbly pa extrovert, to je edina razlika. If I'm there, I gotta know how to roleplay as her. In če sem myself, tisto my personality je dosti lažje kot pa nekaj drugega. Sem pač more bubbly. Sej, to je potem v bistvu edina distinkcija med tvojim karakterjem pa med tabo. Ja. Kot. Če gledaš doma, mogoče sem včasih malo tak vresno zgledam ali pa... Pač zadržana pred familijo, kar jasno vsi. Babica ogromno reče, kaj si tak žalostna? Sem tak, kaj da razmišljaš? O moj bog, ti starši. When people try to mind read you, yes. Babica pa detke, babica prej. Oni so tak... Ko sem pa na konvencijah, pa sem tisto ful, pa v šoli tudi s kolegi, sem pa tisto ful cheerful
prišla sem iz introverta na extrovert. Ja. Ker prej sem bila v srednji šoli, pa v osnovni sem bila bolj na introvert. Zdaj pa, ko sem prišla na faks, pa sem bila tako, ok, I gotta make friends, da bom z njimi ostala večkrat, da se Anime lahko je družila. postal mainstream. Ja, pa community se odpre, mislim na faktu, Ja. se vse spremeni, ljudje so malo bolj resni, tudi resni. Ja. Ampak ja, bolj zavzeti za take Mislim, stvari. tako, ampak vse to je normalno, nekako, da se kažejo različni vidiki naše osebnosti v različnih okoliščinah. Ja. Tako da v bistvu ta tvoj karakter je samo eden aspekt tvoje osebnosti, ki se verjetno tudi bolj kaže že na teh konvencijah. Ja, pač tak pa v digitalnem svetu pa v konvencijah. V konvencijah pač imam svoje, I do my jokes, I'm bubbly, I'm like, hi there, hi, hug, everything. Si, če si Ja, vse to. Ja, in potem se že vprašaš tisto, a je bil brand pred osebo ali je bila oseba pred chicken or the egg. It's kind of like, name je bil prej, ampak brand je pa malo kasneje prišel. Ime je že bilo tu, pol pa, ko sem začela, I can actually do something, I can sell something, nekaj lahko naredim. Že prej, ko sem bila v gacha community, sem vedela, nekaj lahko iz tih propov, ko so ime všeč naredim. Ampak nisem nič prav začela, I was a minor also, tak da za prodajo nisem neka faced morala. Zdaj pa, ko sem prišla na faks, pa sem bila tak, Se ti svet I odpira. gotta. Mislim, da se mi je najbolj introduced to anime work, ker surprisingly, yes or no, jaz cel čas, čeprav sem bila gacha community, čeprav sem Nightcore poslušala, ko sem bila mala in tudi, in tudi kdaj risala v anime stilu, cel ten cajt nisem nikoli anime gledala. What? Never. Holy Kdaj? shit.